Endabeni yethu emfushane kuleli sonto sihlangana noNobuhle Dlamini ocela simfuniso umndeni wakhe wase-KZN adukelana nawo eminyakeni eminingi edlule eseyintokazi encane esesikoleni. Asizwe kabanzi ngodaba lwakhe. Mina ngoNobuhle Dlamini lo umntanami manje bengibhalele kwaKhumbule Ekhaya ngoba ngifuna ifamily yami. Ngibuya le nto leNatal bengikade ngene isikole khona ngeza nobhuti wami beshade ubethatha umfazi wangapha. Bethe mabebuya base bebuya nami ke bathi ngizongena isikole ngapha. Sahlala masihlala ubhuti wami walokhuza wagula. Waba ukuthi ngene angisakhona ukuthi ngingabuyela emuva kuba umuntu ebengisuke naye kuza ngapha. Kwanesikhathi nobhuti wami esikhathi eshona lo mfazi lo behlala nobhuti wami azange akathathe isinyathelo ukuthi ayele ekhaya ayobazisa. Kwaba nje into ephelelayo. Yangiphatha kabuhlungu. Manje nami ingekho into ekuswayenza. Okusuka kwami leNatal ngize noSikhumbuzo Dlamini. Umama bekuzenzile kaMthembu. Bengisanda ukuphuma nje ilokuza amabele bengakabi mdala bengisenje umntwana ngakazi next usuka leNatal kuza ngapha. Ngesikhathi ngene ngakaguli bengimtshela ngithi bhuti wami uthendele ngizongifaka isikole ngapha. So manje nami ngikhumbula ukuthi ke ngiyobona ekhaya. Uyabona ubhuti wami kwami ukuthi uyala ubhuti wami ubethanda ukuphuza yabona lo nto le amthili ke wazi wagula washona bekuyi umuntu engisuke naye leNatal uzama ngakhali sizobathola labantu if sesekhona. Isikhakhulu uniniza uye hlezi ngizwa ukhala ngaye uniniza wakwaDlamini ungathi angasiveza la ekhona naye uye all the time ngizwa umama ekhuluma ngaye athi abantu engibashiye ngale bekulokhuzana bekubhuti wami ubhuti Kholo bese kuba ulokhuzo ubafikile Dlamini bese kube uniniza Dlamini intombazana mina ngisemva kwa mina ngwakamagcini monna e botlhoko thata so that is why ke tsere matsapa gore ke kwalle Khumbule Ekhaya gore Khumbule Ekhaya inthuse go kreya family ya ko bo mamaka even though le ga mamaka a ka tlhokafala bekitse ko mamaka tswang. So yona e botlhoko ga ke robale ke yona so ka wisha gore ka re ka ba thola dula ntse ke rapela ka metlhale matsatsi gore nka ba kreya batho ba kwa Dlamini gore le nna ntho tsa ka di kgone go bulega ka gore ntho tsa ka di kako gae ka ko bo mama. So I so wish gore ka re ka ba thola. Niniza ngiyacela nelikhona ukuthi niziveze yimi uNobuhle dadewenu ingane yakhe encane nobhuti lekhona ubhuti Khola okhona nje ngicela ukuthi aziveze ukuthi ngimthole leni khona yimi uNobuhle Dlamini. Le community lone ke a ikopa o ka re ka re thusa re kgone kreya ba kwa Dlamini. Nobuhle Dlamini o tswile kwa gae a le monyana tsamaya le butwa gagwe so se le sebaka so please ke a kopa lipona tseng ko le leng ko teng. Uma ungaba nolwazi ngokuthi kwenzekani kumndeni kaNobuhle Dlamini wase-KZN sicela uthumele iWhatsApp ku-087 062 5738. Ungakhohlwa-ke mbukeli ukusivakashela kuwebsayithi yethu ikheli lethu lithi www.khumbulekhaya.net.za. Sitholakala ku-TikTok, Instagram kanye naku-Facebook.